hari umuntu wambwiye agafraze k'icyongereza noneho Damascene naragafashe. Karavuga ngo pray until something happen. Pray until something happen. Yarasenze agira gutaro. You pray. You must pray until something happen. Sha data ntani batiyampaye. Ishwita gusa nagiye ahantu baguti ndakuzopayinze. Oya hari abantu babonye Imana mu masengesho. Aha rero niho dukiri abenshi. Nabonye umuhungu hariya wasariye muri Yesu araririmba bikamunanira akajya kureba uko abandi baririmba. Ati namwe wakurikirana iby'iwanje. Ahantu duturuka benshi ntabwo hafatika, ariko Yesu yaradufatishije. Haleluya, haleluya. Yaradufatishije atugirira ibambe kavukire hacu ntabwo yari. Yakobo rero aza kugirirwa umugisha abona Yesu nyuma. Yesu yabaye iwabo ntiyamumenya imyaka 33 bafindimwe. Nkurikira Yesu yabaye iwabo w'uyo muhungu ntiyamemenya imyaka 33 we na Yuda. Yohana ibice 7 uze kwasoma ubutumwa bwiza baza gusoma ukuntu bamuharasingaga, ariko wagiye ukimenyekanisha nanone. Tumvise ejo ngo akije abarwayi, ariko bakiza ute mwana? Dadi ngo yiriwe akiza abantu ra mutagira ni pici tagira naga costume harya ngo uri Imana ra. Mama uyu yaje ati ariko namwe muramwemera umuntu w'ikanzu imwe cyokora yigize maguru. Kwa Yakobo bice 5 ni teme baduhaye, kandi iyo baduhaye teme cyangwa intego baravuga ngo nturenga aho ngaho wigisha ariko utarenga. Hari garidefu ntujya ahandi naho uri bwigishe ntaho uri buganiriza abantu. Tugiye rero kwa Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Mwaturerana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Namwe niko handitse. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Iyo asenganye iki? Reba duhaye urugero rero hariya hepfo. Dore rero yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera. Umvise ko yongeye? Arongera arasenga. Nuko ijuru rwosha imvura. Ubutaka bumeze imyaka yabwo. Tuvuge cyane ngo amen. Yarasenze agira gute? Arongera. Hari umuntu wambwiye agafraze k'icyongereza noneho Damascene naragafashe. Karavuga ngo pray until something happen. Pray until something happen. Yarasenze agira gutaro. You pray. You must pray until something happen. Ako naragafashe nanjye nabe. Pray until something happen. Umuntu akirira ku munani wa bamuteganyirije agasanga baba ari ababosi akabizamukiramo baramubikirije. Ibyo bikunda gukora Abahinde n'abandi nibo nakoreye imyaka yanjye yose. Umwana akajya mu mutungo wa se w'igisekuru. Uwo muntu ari umudabagize ntaba yararushye. Uwo mukiro baho uvukiyemo abahuye n'umugisha ukomeye. Mukiro wa kabiri ni umuntu wijajabiye akagenda karigwira
yahera ku ikarito, yahera ku bunyobwa, yahera ku magi, yahera mu kiyede, iyo arigwiriye uwo nguwo iyo winjiye iwe barangije kurya aravuga ati mbabura yazimye, ntawe ni umwanya dufite wo kuyicana. Ubwo ni imibare gusa, kuko aranga ko rimucika, aranga ko rimucika, nawe ni ibyamugwiririye, yararushye akarigundira mpaka. Aha gatatu rero ni mu masengesho. Haleluya! Ujya gusenga wambaye bodaboda, ukajyana n'undi wambaye kamami, mukajya ahantu kereke pari, mukagenda n'amaguru cyangwa muteze utugare cyangwa utumoto, mwagera kuvuga ngo zopaya. Hari abantu babonye Imana ivuga igakora imirimo, mutere haleluya cyane. Gusenga k'umukiranutsi kugira iki? Yasenganye iki? Ngewe ntuye i Kigali Gacuriro. Sha data nta nibati yampaye ishwi da, gusa nagiye ahantu baguti ndakuzopaye inzi. Oya, hari abantu babonye Imana mu masengesho. Aha rero niho dukiriye abenshi. Nabonye umuhungu hariya wasariye muri Yesu, araririmba bikamunanira, akajya kureba uko abandi baririmba. Ati namwe wakurikirana iby'iwanjye. Ahantu duturuka benshi ntabwo hafatika, ariko Yesu yaradufatishije. Haleluya, haleluya! Yaradufatishije atugirira ibambe. Kavukire yacu ntabwo yari nziza, cyane cyane wowe iwanyu, ariko Imana yaratuzahuye. Imana ishimwe. Pray until something. Nugusenga mpaka hari ikintu gikoretse. None se ubundi wahungira he? Ahandi nta haro habiri ntaho ufite, no kujya imbere y'Imana. Haleluya, haleluya. Yakobo yandikiye bene se. Kanganire namwe ho gatoya. Bibiliya itubwira ba Yakobo 4. Yakobo wa mbere ni mwene Isaka, Itangiriro 25. Wa wundi wakiranyije Imana ikamuhindurira izina, ikamwita Isirayeli. Ubu twaje gukirana, hari ibyo Imana yakora. Yakobo wa kabiri ni mwene Zebedayo, mu ntumwa za mbere. Matayo 10 uhereye ku murongo wa 2. Uyu yapfuye rugikubita, ni wa wundi Herode yahereyeho aca igihanga. Bashatse kwiyongeza Petero, abitora bagira umwete wo gusenga, ariko Yakobo wa mbere yari yagiye. Abahanga bavuga ko yaba yaragiye muri 44. Ngo nyuma y'imyaka 10 n'ingahe Yesu agiye mu ijuru. Yakobo wa gatatu ni mwene Rufayo. Matayo 10 ku murongo wa 3. Ntabwo avugwa cyane, nkuko nawe utavugwa. Muri se bavuga bashingiye kuki? Imfubyi se wahaye agatoki, umweye se wanyujije aha, akajerekane k'amazi se wazanye aha, abashitsi se bazana agakese ka fanta, hari ka mituweli se watanze mu mudugudu, hari umuntu se wajya muri teremusi y'icyayi, ntabwo uzwi. Bakumenyere se kuki?
kurya wenyine, ukambara wenyine, ukarara wenyine, ukishima wenyine. Wishima nani? Ntabwo uzwi. Ndemera patiri ntuyizi, na Mungu patiri ushobora byose ntuyizi. Ujya gusenga kuri Noheli, ntabwo ushaka kurata imyenda wambaye neza, ntabwo uzwi. Ntabwo uzwi. Haleluya. Ni mwene Rufaya. Yakobo wa kane n'uyu nguyu baduhayemo intego ye yo kubigishaho. Ava inda imwe na Yuda, ava inda imwe na Yesu. Matayo 13:5-5. Nguwo Yakobo tugiye kuganiraho. Yandikiraga bene se b'Abayuda bari baratataniye ahitwa Foyinike, baratataniye ahitwa Ikupuro, ni hafi ya za Mediterane, baratataniye Antiokiya ni Siriya y'ubu. Bari bagiye se bazize iki? Bamaze kwica Stefano barahunze baragenda baratatana. Yakobo rero aza kugirirwa umugisha, abona Yesu nyuma. Yesu yabaye iwabo ntiyamumenya, imyaka 33 bavindimwe. Nkurikira. Yesu yabaye iwabo w'uyo muhungu ntiyamumenya, imyaka 33 we na Yuda. Yohana ibice 7 uze kwasoma ubutumwa bwiza, uraza gusoma ukuntu bamuharasingaga, ariko wagiye ukimenyekanisha nanone. Tumvise ejo ngo akije abarwayi, ariko bakiza ute mwana? Dadi ngo yiriwe akiza abantu ra, mutagira ni pici, tagira n'agakositimu, harya ngo uri Imana ra? Mama uyu yaje ati, ariko namwe muramwemera? Umuntu w'ikanzu imwe cyokora yigize maguru, yirirwa agenda imisozi gusa. Nuko namwe mwarabyaye mufite imfura, ngo kwicecekera, akabareba akabababarira. Ariko mama ko ari Imana tunywa mu karugute. Ariko dadi ko kumva tubana n'Imana ukaba ukibaza. We yarinze agenda bataramenya na Yuda. Ubu tuzagenda dutaha abantu bakibyina si kiri wanzenze. Turinde tugenda kandi turimo turagenda. Haleluya. Turimo turagenda kandi aho tugeze ni heza. Imana ishimwe. Muri iyo mico mibi yo kumupinga, Yesu arapfa ajya mu ijuru, ariko ngo yibuka bene se bose rimwe. Yesu ajya twibuka. Natinze cyane kwitaba amashi. Nari
wese ngo atere haleluya. Reka nihute nsoze. Nyuma rero ngo yibuka abo bonse rimwe. Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 7 ni Paulo wabyandikiye abanyakorinto nabagira iki? Aravuga ati yabonekeye 500. Nanjye arambonekera ameze nk'umwana w'icyenda, bishaka kuvuga perimatri. Ntambamye mpfuye n'abarambonekera. Ariko kandi ntago yabonekeye 500 gusa, muzahasome. Yabonekeye na Yakobo. Ngo Yakobo amubonye rero ava hasi, ubu twavuye hasi. Haratiye baba data we nabanye n'Imana imyaka 33 nabizi. Nabanye nayo koko ibyo navugaga ibigamboroje byose aranyihanganira. Yuda we twaragendesheje sha yambonekeye yangiriye imbabazi, ibigambo byanjye yabyirenganije, ariko azi kwihangana we. Niyo mpamvu yanditse mu gitabo cy'abantu ati ngewe Yakobo imbata, ntabwo yavuze ko ari mwene se. Ndabihisha ndarata se iyo mbirata mbere tukiri kumwe, iyo mbirata mbere se ndarata reka nigira imbata ndazakomeza kungumana ne kwibonekeza. Ndabona ko naciye ati Yuda we bene data Yakobo imbata ndabandikiye, ariko ndahera kuri uyu hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza. Naramugerageje arihangana, namwe nimwihangana kuko namara kwemerwa. Haleluya. Yuda nawe agiye kwandika yigana mwene ati nanjye ndi Yuda imbata, twahaye ibintu rimwe gusa, ni mukerensa ni nk'amagi bizabacika. Arandika rero yandikira bene se batatanye, arababwira ngo kugira ngo umuntu asenge hari umuti abanza gukora, abanza kwatura ibyaha kandi akagira gute akabireka. Ni naho turi busengera abantu. Abatire mubanzi ico nimurangiza musengane, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye. Igihe kimwe nasenganye umwete, iwanjye hari inzara inuma. Nari mvuye mu kazi aho nahembwaga neza, nabonye Juliette hano, nabonye abakobwa twakoranye hano, ko sha namwe mwashaje sha. Hano harimo abantu benshi twagiye dukorana. Namonye gato Munika aracyarimo. Wowe uracyari inkumi mama we. Bari abaje nyine nkuzeho gatoya. Mva mu kazi rero Imana inyirukanye. Yanyirukaniye. Yari yarabimbwiye ndanga. Erega nari ndahantu heza. Insaba rero kuza muri ibi bintu. Ibi bintu rero nta mizateye ibamo. Ibi bintu nta punishment uhana umuntu ngo yumve ko umuhana. Nugiye guhana abanza kugukubita inkoni babaza. Ariko mwagiye mudusindagiza. Muzi ko ducumbagira mujye muduheka, niko Bibiliya ivuga. Akagukubita iyo ukaziba. Ariko ahantu nakoraga nagukubitaga umunyafu ukawumva. 7 days punishment, suspension, iminsi 7, icyumweru cyose ukajya mu rugo. Gutukana ko nukukwirukana ko kamwana. Kuza rero kwirwa negereje umuntu namuhaye saa 2 akaza saa 5, ntabwo nari kubyakira. Ibyo rero nibyo narinje kwiga. Nabyize imyaka 11. Nabaye mushomeri imyaka 11. Muri iyo myaka rero ngira umwete wo gusenga. Nibwo natangiye kujya mu gihuru, numva Imana yo mu gihuru. Mvuye mu biro natangiye gusengera mu duhuruhuru. Kandi hano
ahantu nakoraga Damascene ntukanyitiranye, naryaga 4 ku munsi. Ndangije nje ndabibura rero, kandi mu buryo naryaga habagamo nido. Kubura nido rero ni ukurwara bwaki. Ariko nibuka ko hari Imana itabara umunyamasengesho abashe gusenga. Haleluya. Uwo mwete nasenganye mbona byayogayoze. Hari amasengesho amwe ntazibagirwa. Umuyobozi yaramwe nzavuge kuri kote y'umwete n'umwete muke. Ibyo ngiye kuvuga hanyuma dusenge. Kandi kuganira namwe ni ukwitonda tudahuzagurika, kuko mwabukereye. Nakoze amasengesho ateye atyo muri izo ngorane. Iyo nta mibereho, n'abana biga nabi, n'imirire mibi, n'agasuzuguro, ibidayimoni byose bizi wawe. Narabyutse, abantu bambwiye babonye ubuzima niba bavuga tuzaze tujye gusenga, ndabemerera. Barambaza bati uzi kugenda? Ndabizi. Wabishobora? Ntabishobora. Wabishobora ra? Ntabishobora yewe. Uzakenyerere uze tugende. Ngira ngo wenda no kuva nkaho umuntu akajya Bibare, cyangwa wenda umuntu yajya Nyandungu. Nambwa ati saa 11 duhure Nyabugogo. Barantegera nta mafaranga nari mfite. Ibyo nabyo urabyemera, kubura umuntu w'umugabo bakagutegera, ujya ku munzani ireshya ugapimwa. Yego yego. Hanyuma igifaransa gihita gikama icyo gihe, ubwonko buracurama. Barantegera tugera Igitarama mu mujyi Muhanga. Tugezeyo barambwira ngo vamo, barongera bantegera moto. Bari banjyanye nk'intama igiye kubagwa ntazi yonje. Barambwira ngo baravuze ngo uzi kugenda? Twurira amamoto ndabakurikira, barayiriha. Ngiye kubona tubona mbona ngeze ku musozi ushinze nk'icumu witwa Ikinzanye. Barambwira ati ntiwatubwiye ko uzi kugenda? Bati bon appétit rero. Yes, ubu tugiye kurira uyu musozi, ntawe ukurura undi, ntawe urinda undi, ntawe utegereza undi, turahurira ku Gasongero. Twahageze saa 1. Nkora amakosa ngenda nambaye congo. Barandebye rero baraseka. Ntayoberwa ibyo ati doti yambaye congo uze kumureba. Ariko ubabaye ni ubanda. Barambwiye ngo bon appétit, abana b'abahungu babaroriye. Kandi hakurya yanjye hari abahinzi batangiye guhinga saa 1. Baragiye baharamba umusozi, mu isaha imwe bari bageze hejuru hagati. Ngewe nakurira nkaserebeka nkasubira inyuma. Abahinzi hakurya bakaze bati kwe! Kandi ntibari buze kumfata. Na Bibiliya gucitse urayireka. Ndavuga nti rero n'ubundi no gupfa no gupfa. Inzara ndazishinga, amano ndayishinga. Twagezeyo saa 5:15. Twatangiye saa 1. Tugeze umuntu mwadusomera ijambo ry'Imana, ndebye ahantu mvuye nsanga ni hatandukanye n'ibiro nicaraga. Ntajwi numvise habe na cwa. Ariko buryo Imana nubwo itakuvugishije irareba. Turuhuka iminota 30. Barambwira ngo baruhutse. Ntiwatubwiye ko uzi kugenda? Yego. Bati icyifuzo cyose gifite ugisiga dutambike. Turatambika tuva hafi ku Kibuye, tuza dutambika, tuza Kizabonwa. Twahageze saa 11:15 kuri iyo plateau uva ku Kibuye uzi Gitarama. Naragenze umutima wenda kunshamo, ariko nabura amazi nkabwira Uwiteka ngo urebe ko ngushaka, nkuko imparakazi hagezwe no gushaka amazi. Haleluya. Mpageze saa 11:15 baravuga ngo niwe usoma ijambo ry'Imana. Ndarisoma, ariko nasubiza amaso aho naturutse nkuvuga ngo aya masengesho Imana izayakoramo imirimo. Nasengeraga abana, sengera n'inzara iri iwanjye. Kajwe numvise gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye. Pray until something happen.
twahamaze naho iminota 30 barambwira ngo turacyakomeje. Tumanuka uwo musozi bavuga ati turarara Kanyarira. Icyo gihe nari mporose ariko nari nagize ibitako binini. Turamanuka turambuka tuzamuka ishyamba rya Kanyarira, byari bigishoboka. Twageze Kanyarira saa 3 z'ijoro. Kuva saa 11 kugeza saa 3 z'ijoro twiriwe tugenda. Nta muntu wabona impano adasenga. Nta muntu wahimba indirimbo adasenga. Ntabwo wahagarara ahangaho udasenga. Ntabwo watsinda abadayimoni udasenga. Tuhageze imvura iragwa, iratwakira, twitsindagira mu kazo k'amabati kari gahari. Habe nacwa numvise bwarakeye ndawudidiba ndagaruka. Ariko ayo masengesho nakoze nibwo bwa mbere nyavuyemo. Nagiye mu cyumba numva umuhanuzi aravuga ngo zomen, abana bawe baziga. Nibwo Imana yatangiye kuvuga ngo abana banjye baziga. Urumva ukuntu hacingurishura amasengesho. Ngo zomen, nkuye inzara mu rugo iwabo kandi ntahezonye. Murabona morose byaturutse mu masengesho. Gusenga ko mukiranitse kugira umumaro musi yasenganye mwete. Reka mvuge ay'ubupfu nakoze. Abana ego Mana ishobora byose. Ego ko iminota irimo kugenda urajyana nabitotora. None se buryo urebye eme ubona ari injatira. Nta muntu urimba muri Jova Jire atari muri Sansi cyangwa hafi yaho. Ni mwaririmba yarizi kandi aracyari muto yazakomeza. Yego murumuna we yarizi aranakora. Arangije short course ishuri ry'umwaka ryo gukora ku kibuga cy'indege no gukora mu mato mu nyanja. Ubwo urumva atarimo kwiga, Imana iravuga igasoza. Ejo ndi mu kwambira azajya muri university. Tuno du short course yigaga tugere turinganiye n'imyaka. Hari ama short course bataguha bitewe n'imyaka urengeje. Ibyo bigwa munsi y'imyaka 25. Yabanje rero kuduhukura. Uwa gatatu rero arangije hariya CFG yakoze ikizamini. Mbona nawe aziga. Uwa kane nawe mwana wacu muto afite imyaka 21, mwana wacu mutoya nawe ageze mu 5. Abo ngo barimo gukora stage muri hoteli bita Onomo mu Kiyovu ndani mu kizungu we. Amasengesho arakora. Ntabwo uzi ko nanjye nagiye kwiga? Ntabwo yize? Nanjye ndiga. Nasubiye kwiga Julie, nasubiye kwiga. Julie tuwe turaziranye. Ababonye. Ndimo kwiga universite ya theology hari Masaka. Ndashaka kongera kuri ibi n'ibindi mukagenda atanga. Yesu ashimwe. Icyo kiba kiravivuwe iwanjye Imana hashira ibiryo n'ubu hari ibiryo ariko ntuze kuza ngo nguhe ni iby'iwanjye. Ntabwo byo mwese byabakwira se. Abaje gusenga haleluya. Imana yaraje itumara inzara y'ubwayo kasabirije ntagize bivuye kuri iyi kwivi. Abaje gusenga haleluya. Nubona umugore wanjye uzabona ko adahorose n'abana n'ibituhere. Amasengesho rero y'ubuginga nakoze ikosa gihe kimwe sore zangaha hanyuma dusenge. Bandi dirije wa korale Nyamirambo nkora n'akazi Imana yari yarampaye. Munsi umwe Satani aranshuka arandeganya
agatabo kakiza ryari ugeze mu migisha ukananirwa kuyijera ukayirangariramo. Aho rero uti bitabo ugakora amakosa menshi. Nakoze amasengesho y'ubuswa hafi amezi 6 ndidirije akorari, ntiyavamo umusaruro ahubwo avamo intege nkeya. Dore icyaha nakoze, nagiye mu kimina cyo kurya kandi icyo kimina cyabaga ku cyumweru uhereye saa 4, kandi ndidirije waki bakorara. Ngaho nseka mu kanya nanjye ndaza kukubwira aho uri umuswa nkanje. Barambwira bati twakoze agatimu keza cyangwa agakipe keza ko gusurana, kandi tuzajya dusurana turi abantu mu rwego rw'akazi, hari ibyo bitaga senior supervisor. Bumva rero batansiga, ariko ibwiriza rihari umuntu azajya asohokana n'uwashaka. Mujamariya wanjye rero yabaga ari gasava arimo kurimba, ntabwo nari kumubona. Ngendera muri uwo mujya w'amatitire, ariko nibagirwa ko ikimina kiba ku cyumweru uhereye saa 4. Ubwo korari ngize gute? Dirije korari asezera korari, ariko ntabwo nanditse, ahubwo babyita kugira gute? Kuyemba. Bibiliya iravuga ngo iyo nzira ijya mu Egiputa uyikora mu iki? Ushaka kunywa ku mazi uruzi rwa Nili. Ndagenda gusurana kwari kwiza ku ruhande rumwe, ariko ku ruhande rwa mwuka n'ubugingo zari ingorane. Nari nataye poste, kandi iterano nabaga ndimo ryamaraga amasaha menshi kuva saa 4 kugeza nk'isaa 12 cyangwa saa 1. Harimo ibiryo byinshi, amateke, inzoga z'amoko yose. Ngiye nkatora agafanta, birumvikana simbyine ariko nkabyinisha ikibuno. Kandi burya umuntu agwa aho yahoze. Kera narenze guceza, naracezaga cyane. Hari hagezweho indirimbo ya Samputu, azindutse kare cyane aje kubataramira zuke hatari. Maramo igihe amagambo bavuga aho ngaho saa ya 2 nayici. Umuntu abavuga uko ashaka no kwisanzura. Namaze mu amezi 6 korari ziko ndi mu kazi, ariko mu ijuru bazi ko nataraye. Nakuyemo isomo rimwe rikomeye nshaka kubabwira. Mu myaka 18 namaze mu kazi, njye bateguraga iminsi mikuru, abantu bakanywa ibyo bashaka, nkicara hari. Ariko muri icyo kimina nibwo bwa mbere mu myaka 18 umugore yaje kunyemveta. Abonye maze amezi mbana nabo, bakubisemo izuke, aratinyuka. Mu myaka 18 yabonaga twiriranwa, aza kunyemveta. Asa kunyemveta cyose. Iravuga ngo Efurayimu arantangaje, yabaye nk'inuma y'injishi. Abanyamahanga bamumazamo imbaraga ntabwo abizi. Yewe yageze n'ahamera imvi z'urutarutaru ntarabimenya. Efurayimu aratangaje. Nibwo bwa mbere, ariko yaraje neza we.
mubyinisha umwumve. Kandi Bibiliya iravuga ngo mutange n'imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Burya iyo bagukoze ku kanyonyo baba batwaye igice cya kangahe cy'umwuka. Iyo baguhaye akabiza ubwo rero atari umugabo wa akaginyuza abatwaye kimwe cya kangahe cy'iby'umwuka. Iyo bagukoze ku kindi gice cy'umubiri utemereye mu buryo bw'amategeko, niyo mpamvu horose mu buryo bw'umwuka, niyo mpamvu utatera imbere. Ingingo zawe ntago ziri protege, nta ruzitiro ufite, buri wese ashaka akakuvogera, mbese barakubonye. Ya papa uzi gusanga umuntu akina amakarita arongora na seti na bwana nakurongoye ndongeye kimwe cya kabiri cy'umuka kiragenda kambegere. Uzi gusanga umuntu akina biyare, ninga nanjye naguye mu biryo, wowe buriya wazize iki? Ankwegere buriya wowe uzira iki? Ukina biyare. Uzi gusanga umuntu abetinga nayo yari guha umugore n'abana akayamara muri beti, buriya wazize iki? Uzi gusanga umuntu yambaye ubusa ku musozi ngo yasohotse, buriya wazize. Ningo nanjye nararajyaga, wewe buri uzira iki? Uzira iki wewe buriya? Wewe buri uzira iki? Uzi kurara umuntu adasinziriye icyumweru cyose akarara hinga aro nguhaye ikivu nta na robine mugira. Aro ukuvuna buriya uraruhinga ucyuruhe mu byizi. Se wagira ngo ni njye nyine nawe byaragufasha ngo uzamutuza ku ijuru nta nage tugira kuraruhinga. Ayo ni amasengesho atarimo umwete avamo ibyaha byinshi. Bibiliya yatubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mu isi yasenganye. Amasengesho agira amababa, amasengesho agira amaguru, amasengesho ntasaba audience, amasengesho agira intoki, amasengesho afata ku ngufu, amasengesho arenga imipaka, amasengesho urayatuma akakuzanira, uvuga amagambo akazakuzanira ibintu bifatika ukabihagarikana ahangaha. Haleluya! Uraza ukavuga amagambo uyazana muri softi, abize abayiti nga softi, uvuga amagambo akazakuzanira ibintu bya hati, ibintu bifatika mu kuti. Nasengeye inzu ngiriye, nasengeye imodoka ngiriye, nasengeye kubaka uyu mugore. Uba harabijyanye bivuga ku magambo bikazaza bifatika.